Kolomgalam sugo koktunda news talk shuni nini duglam entertainment no joto nai tonai khajani ta hote book shono o part haike ba ni duglam entertainment obo entertainment tei simino basically panda khlaijak nai on bagi teisa hai nai lam sugo tei kulumga ini ni panda haike ba sini o panda ni puila bechebo National School of Drama Sikkim ni 2021 ni pass out jak pohor jomate ni bini live journey abotei sing khanaलायनाय tei bahai oboni mane bethai rok boma hai rok mani ban tripura hasro aboni kopul mungrok bahai klaiman abrok sing tini khalainai tei plus bini biography kisa task khailai nge koklam bokhe khlaijinai borno puilan namso nge chibai aw nge puila koklam salainja ba nini gisa kami rok ba nongna asai sorok khoro busa gisa khlaina lain Ambai takunu belai ke ino zo Pandawa no rihinman bagai ke ani kami ke Omorpur mkrabas zo oke nino South district lai Tripura agi South tongmani ta Gomti mane ketal district ta dino ngenong asai sorok ke khoro busa asai song ang te an buphang khorok so amsun so ngangke nini puila School of Journey ni gisa ani school puila parani school pormani school mungge sajari school ni mo ko Kholi Samura den khamu abo like sengsai mano mane kabang Tripura to Bengali medium ba Bengali medium tongmani primary school tongmani then ang thangka Omorpur ni town oko DAT school then aroni simi ano rohjaka 1 to 8 arota 1 to 8 ya arang class 4 jora porikha ko nino Omorpur DAT wo DAT school ni ora ano rohjaka amtoli ni mo Ramkrishna mission no Nge aro ani schooling ka nini 10 jora then 10 ni ulo thangkang Assam Rifles so nge amon ulo graduation khaiga ko nini NIT Jiranian ni NIT Agartala wo then amon ulo to baki thajingo ang je puila kok samani tei sini nai tunar bosai mono National School of Drama Sikkim ni pass out ng pia tam no tei pass out ng jam kisani khukdin kras ne amon jaglo taisa journey school ni ko thanglai ni amu sini tongmani nini 1 year program theater no tei theater art theater in the sense nini aro drama o je elements tongmani jotonin jeng mane kisa touch up khaijo nini acting hoite direction hoite nini ke makeup prop light jotonin kaisa amalgamation khai aro kaisa course khair jauta maita mana abarati neng drama no tin men basically art no tui theater art no tui basically jakhangke a koklam to salainai haibon tingsi abon segang seng koklam tebo salain tongko abon jagla parno seng thanglai nini je neng NIT haida NIT parno thanglai je aje kesani je journey o ninle obo highlight do thanan do mona musung tongmani na bahai rok ang realize khali actually ko sana realize kaya ulo si graduation upai si realize kayu je ang hai haina musu ne then tong khatam hai u bui sai da banang saichung sak bai je sung time spend kayu jana asuk sini u an bising tam tong sini ka class rang final decision na kata decision maybe gisa ta pungi mano but naka hai si nge nini je a je journey o turning point nini mane frustration mane mind kaisa weak mona bahai rok kora phaitrenga abon bahai nang mane tackle khaiga journey gisa of course some to phai definitely phai nge amtai phai pro isa saksang motivate ma khai like sini je great nini actors and directors and since ang to bahai no to isi pursue khaina musuman ba like career ro nge borok ni example ro nai borok ni interview ro nai sometimes kisa boy rok porina o kisa misa mai ta haken tackle khaita right ngangke tekasha omo o je anxiety rok ni samani omo tackle khainan tekasha khayu meditation rok khayu ngate tekasha ko ni physical exercise kisa misa ambai bahut kisu mind shift ngi thau mane selaijang mo nek tongo ta ro tong ta omo ani process ta omo buni to ang sai ne ngai nini o je entertainment section o nini tabung mafa rokle bahai rok supporting tong karon nung to pori tong ke aro hage baklai thana ni bahai rok a condition bo bahai rok no kuli borok ni supporting bo bahai rok
initially to borok mana khaika Hmm. but eventually borok aste aste support khai tong tuluk tuluk khai tong ta mo borok maybe borok মানে outer khai pha nungman but borok internally support khai mangsiu borok internally support khai ta Ah. But tamu ko position lo bahai rok. Tamu nang to pass out ang Tamu figure so to. si omo sana thangke sini oro ni kaisa common issue si Tripura ni. Tripura ni Hindi ni because sini oro samung kri bile omo ni Ah, ono to ini relevant. Ah. career sanamai me kamu common issue si buma bu pha tam nai ba busa ni security nai boni life secure thang economically bo strong thang omo hayad ba Mana mani to ko ngi thanga. ega omo no sini oro je o field sungno mane sana thanga nge kaham ke sungno secure khaimia kota ge buma pha definitely omo worry ngai no kisam se wan nai no pada mo ana mani ulo life to ni bile ni decision omo nang bai ke tam khai hayad ba kesar kesaro to phainai problem phainai hai pa no ka wasia to no achieve khain mane bile Right. maita Ah. O section ra entertainment section nang thanya hoi. Tomung thanya nge tamro khai ke mon life o. Ba tamro khai jak ting mo hai rok. one suk ting liang tam khai jak but I think ang ko try khai nei khmu ma mi sung man jaga Mane cooking o try khai ne ka bata. chef tong ni mangla khamu na hai pano local lo kaisang khai khmu hai si Mane kaisa different khai ke bata. छोटा मोटा restaurant अपन khai khma Aw, ka tang hi aro kaisa lam tong hai dem kotor ma. because amo kaisa mami suman ba kaisa art no Aw. angka amo ano attract khai mami suman ba ekdom fast ke attract khai bin je timing je sado gai mani angka u bo time bo moslar na amaro kaisa art ble angka mana attract khai mami suman no ne ঠিক ঠিক. Ngei khazan taw te buk song te nai tong nai sini ni dugla entertainment ni o part ho singtini hang sang bai thang sini pohon mari hai ke ba pohor jin mari belai khin khatung ba tei bo khana lai tong kho bini live journey ni point rok then sikimo jefro nang thang soyo National School of Drama amo to tiriba bai sana thanga te belai different way hai diba lama to belai alka aro sobi pur rokon ni mungsa sing jalok phai ga ba sing rang no kisa jöngjal to amsuk jöngjal kotor to phaiya because ngoro joto support mani tong aro gongnani sanani pornani sudu nung bakhabai pornani practice khainani amsuk si headba nung amon borla ulta nung scholarship mani tong ka amto kuno jöngjal phaiya but sometimes u je nung kung aikha keno nini seng training process ke hor jara sawi 7-8 rehearsal time uko drama ni tini je production ni seng pro apro rehearsal pro tep maru nga apro kisa exhaust ma hai rongu mentally kisa exhausting thau then physically exhausting to mentally am soron ta timung sa ko major issues phai tinggal manja ya ta angle angkai abul bising kasar kisa mas sing jinai nang ese nang khorsa theater artist ngi nai ba actor ngi games rokle nin support mane bom hai rok ngo tong mane interest tong sports bom hai sports ang to be honest sanai ang serai pro kisa mje thung mani ulo deraka ang deraman ulo thengya tongte tus thungsa liya mane like ab cricket da natam bo sport mane nge thung just school to pro just pan thung mani ha seriously thungsa yata nang kaisa kok sai ang muitama kha nang sport hin sawita ani kamini asuk footballer kaham ongkho ang simis football yan kamio tai joto national level thungjar tong moi kamang masi acha nge nang sawi muitama kha mas gata ma ঠিক right okay national sudara nang je 2021 pass out khlaiya abun jegulo nang to tabuk like tirpabo acting sam khai tong haida okay o je basic nang first nini yapri entertainment basic first yapri nini screen of haibani boro task khai nang bo video ba bo album ba bo film ba bo toke short film pass out nang mani ulo pass out man yagulo pass out nang mani namun kasar khlai tong haida amni kasar ang mostly ang ko bai involve tong mani theater mane stage bai involve tong mani aman kasar tak butong involve screen bai butong stage bai butong okay pass out phai mani ulo khoroksa director na ang film belake nai thoja ka Tripurani Jacob Tripurani to one film YouTube ro available tong norok nai meno
Engke boni film ang naithojai ang aro sikimo tongphon bono contact khayoka. Je Ah. angni film bahut naithojaka. Waisesek an bai character tongke sadi be jijak sadi ang khaine. Maita Ah. engke phaika boy malai plan khailika. Plan After pass out mun yagulo. pass out yak man yagulo. 1 week rong nang nai khapro. Oh. Engke phaibai tong kaisa apro Manipur ni kaisa film festival bo. Borok film entries nalai tongmani. Oh, azora. Azora wa. Engke bobai aro ta ani asuk part okokri. Mane as an actor asukri but ang bono off screen be help kaika. As an actor just kisha tongmani nini rom di 40 to 50 seconds okona. Screen no. Chini oko tongmani. Borom gunang Torwala Deborma tongmani. Oh. Ba film tong The Wish ni. Aro boy kisha kam kaika then bobai kam khai tong pruno te kisha call sok hoy anero. Mana offer sok pajata. Lindo. Te khorsa direct ni Pluto Deborma. Oh. Boni be saja wang. Agi ro naija. Agi ang bono sama tong je an bai character tong ke sadi. Oh. Agi bo sama ni tong to bono. A time call kaika. Je omahai film my character. Oh. Nang khaine de gang khaine saga. Ngi nang kisha ako der hoy mano. Audition type kaisa self video self tapes nami do. Oh. Character nita just to get the essence. Nami roka bosaga cool. Khali gamu bo. O duita film no roho laika. Manipur ne abu film festival lo. Tam film tong ne mo? Graveyard of Dreams. Oh, abu ke. Oh, Pluto director. Pluto ni. Pluto ni ke. Ke kaini roho laika. Kaini select dengka. Ke o je Graveyard of Dreams ke ko paika best director and best cinematographer. Cinematographer ke ko tongmani Advaita Chakma. Ke The Wish to the category of failure but still bomo kongka. Select dengka and aro screening bongka amahaita. Manipur. Oh. Like abo mane award like abo heba man kha haita. Recognition man kata. Recognition man kata. Then after all nang sakbai thara present tong ija. Apor tang thaya. Director Smith Hangmani. Oh, director Smith Hangman da. Mane aw je ni nije jan niwo. Mane borong ni je samung tamu. Mane nang bomai satisfaction abo kisa. Satisfactory manu because borok art no tui samung khaible. Kini ni freedom one as an actor nang input nam sukir di. Ke khoroksa director ni khoroksa sekarang writer ni sim sina. Writer je pro suyu boni kaisa interpretation to. Ke যখন যদি actor sorry যদি writer director same to alada ko. But u director ni interpretation alada ngai bile. Ke ang as an actor ani u script na interpretation ani alada thangpiu na. Ani je brought up je babe ang ani lifestyle tongmani bang je babe ani education rongkha. Ke ong bai u interpretation no je ang khaimani omno borok no sakang ke borok je accept khayom no. Accept khai sung kisha discuss kelipiu Om heron bai satisfactory man ta je samung to kham no. Amo screen no pro Simon ke. Thik. Amata. Gai Tripurani je go entertainment je section no. Tabu sujara je chori 2024 jara je rana pung tongmani. Wo nini khorokle tom as an actor really nukjon ke bor samne ni samno nang selection khaine. As an actor. As an actor hisabe. Mane bor samni nang selection khaine. Tirbo to kongwa samai to aur bising nang samni bisibak nin khundo nangko khaida. Singer de. Ai singer ong nita. Singer nang ab boro ni acting khaina na ka actor ngene. Nang bor samai singer ni ang okon ni dalai khano so Bimol. Bol samane thitha. Bimol. Nondi Gopal. Bor ni rasam ang dalai khano so amaita. Mane ni khunjo belekan thak thak na. Arun Deborma. Boron rasam ke all time khanai banang akai amaita. Nge jen Tripurale nang je tabung sura je nong mani. Nang bai jodi khorong niki couple khaina nang kha screen nung jana nang ke actress lang samno sus khaine. Actress de. One and only ko Meena Deborma. Meena Deborma. Mane ul agini je sab agini je toge je Meena Deborma ko yarang ni naiki. Mane nang bahage chooses khai ga oke kisah mane chooses khai mone uklo behind the scene tam ba tong. Boni screen presence ang asung nai thojo. Oma haita mana ang to boy real life malaya ko. Kintu boni je screen presence boni performance asung je natural khaibo. Ke bobai samung khai ke aran nang ne ma haita ama. Nin feel ta na. Je thak khorok actor je kam khaimen oma haita. Ngenge
kok to kabang salaga haibin tabuk ang nin national school of drama ni ini basis tabuk je tirbawa kabunga artist rok asai tongmani actor actress Hmm. ba singer hindi haibin ang sing actress ni baka kaba mane o video ni patun thangra nai abung ke bhai ত্রিপুরাও যে entertainment section nungla bom haidon nungol jak tangke nung hai sak baidang khlaine to belai ত্রিপুরা মানে rare belai kisa sa borok si ke bom haidon nu hutei tam rok advice ru riman ni bising ti mani man sing ba nai dong rai ro kisa abo kisa ni kukti mane nung je kisa explain kisa khlai ge belai jana ang kubi kok sanai oman ang expertise ya but ang je busimani ang je analyze kaiman jorate ang saimano seng tak entertainment industry o seng film to sanam lai film kaisa baki sanam jaba do ঠিক আছে art যত tong seng omon yolo producer ranchik lai oro the producer but definitely bo return musung nai মানে সিধা kok sida ko bo return nai ne Gichinoro the producer tongmani kubi kok sana thangan ke chinor producer the film producers ro mo kok khangai man kisa but chinoro ni film producer ya film financer ro sklai baro because borok business to busi do but u film ni business to borok busi ya kota ngangge borok film ni business to busi khangge borok te kisam no bahi kam khaiman borok saiman and moreover film no as a product na khangge film isa balance tona na nai ta nin art botona na nai entertainment botona na nai khali entertainment nge to ঠিক আছে খালি entertainment ning audience attract khaiman but long term ni bagi ya belum ka art kisa entertainment kisa balance na khangge kam nai tama ঠিক cái tiếng thầy chính nâng có cái đó sao mà and then besok je nâng lebih bahai part of bisi choose khai ko as a role lo মানে funny Character character এই character bo bahai rok nâng bisi bak মানে nin mind of khai ko au kisa kharong so ang kubi kok sanai ang character bom hai character om nai sekang ang script noi bahai মানে full sekang script porne pura ba khorok suk saka no je om hai mai concept ke om hai ke khaini ta and by role doesn't matter ang tam role khai dong character negative dekhai dong positive dekhai dong om matter khaya script ka ham ka ka character to baki director we discuss kheli ko namno to mold khai mano but script kisa ka ham ke sauta entertainment phanang thang ni art film phanang thang doesn't matter nge tahu sejarah ni je si kimo je pass out man ya golo মানে ni yo entertainment section no tam tam life achievement khai ka abo kisa achievement to ma hai kotor mungsa kri khwani I'm still hustling samung khai dong oh my god মানে running on being processing samung khai dong to bukha bai khai dong dedication bai khai dong samung khai being in the moment present tong khai dong mon amon ani achievement hina I want so right present tong oi samung khai man mani thế cái kabang ma abo to je actor actress to tripura asai tong ge borok bo to nung hai khlai bi jak ge te ba saku entertainment se tripura te development kaisa part of kichang imano hai diba in further future nge kha thoni se khlai tong lai ko ba nge nung aba hai jara kadal newcomer final ba khaje phon tong aba hai rong tam ro advice na ni je national school of drama strengman ya ko bom hai rok mindset phai aba kisa mo serangman ulo ang kaisa kok ani bokro phaika je tabuk khoroksa borok no mai songoi mai khuri phan rekha do o mai khurman lo buko tugui phan rekha hai pan amo wa phei sung saksa ma morok ne hai de ba hanggang ke training namo nulo ang bahai feel ga jan bokrok te se khuloka tak suppose agi ang nai ke yang sira nai but chini peripheral views butong li sung umsu jara no 180 degree something Enggak agi naik pro, je kuno mani ba live no naik pro, sida simin naik. Enggak training nulo, yang menaik orang om haita. Nuhu je teman amno ba an yang subconsciously consume khai to. Enggak kaisa kok sanai tam sanai engkang ke. Seng porno now in the sense not only academic sini sai tanya. Porno mane seng different subjects no por mani like philosophy no mung kisa sina now, geography sina now. Kehidupan geografi bahai because orang ni orang bisa changing hangge sengthang hangge se language change manui dong
moni kamung sumung kisah misi changing itu ke Hmm. haircut drop Ah. enggak om hai sing study khaina nango as an artist jakono artist nungso Hmm. jesu mansak study khaiman ke sao and nini tam sana tang and sak no sininani most important thing Oh. sak no sininani omo bela important omo sininani time thang nangi thango Ah. busuk time nang saimia amu kam ke sinimaya ko Oh. still process to solid dong Oh. engke je samung great samung khai klangnai Hmm. boron samung nai nani painting phan ongkha Oh. in the great painters tong mani boron samung nai nani Hmm. engke je writer sui klangnai Oh. koto writer ro Hmm. boroni suya por nani engke omai ta jesu mansak study khai nani Oh. am kaisa important engke training to nang training oro tong bi khai mano nang jodi kaham jaga mang khang ke ba kaham kok maya ke teu kaham kok tangi kaham kok humal nang teu phan nai sereng nan bang Oh. omai ta Oh. Nung jefru sikimo jefru klai tongo ba srengi tongo yo apro bolo nungai aron থেকে institute থেকে কোন নগো পারফরম্যান্স ko ma khaitin ka bai aron থেকে institute থেকে chini batch ro sungno telang jana tongman kaisa jana khaika Jharkhand khaili gasa tamno ti khai Jharkhand ko Urubangam kaisa Indian classical natok dong oh Urubangam oje Duryodhan nemo sabai jangmani oh amno to ita amo chau hini kaisa Indian art tong oh koni Odisha ni chau kaisa dance form ta oh dance form amo agi nije borone aro ni raja ni sipai ro karimani oh dance form amno to actually नोंसोर आ incident मुझे मानी पे no share khai dik दाले unfortunate incident तो मनी आपरो आनी बागी role काइनी तो मनी ओके आपरो को अभिमन्यु नि role कैसा ngerti कैसा bo role sing kamu to te kaisa part tomon ta te कैसा role तो मनी कैसा ना तो ना ओके amo classical form ba agini माने classical Indian जे drama sing जे बे खाई amo style के design खाई जता angka puila sekang 10 days tu sini chau ni training ka ekdom pura physical training apo ko Jharkhand dong tomani angka apro tinin semike seng natok ni rehearsal sing sinai ta je uje plot aste kaisa tisha sinai ta apro Abhimanyu ni bai ani ni puila rehearsal tomani sword pako pro je seng pako pro ani shoulder dislocating thaga agi bo ungja gomo angke omo shoulder mane hai ni waisang kan ke bar ngi dong ta ga pro pako pro kisa ting thang ke shoulder dislocating thaga amon bai kaini ne role kri khani azora mane rehearsal khai pro no mom thanga ta angke amon bai of course kisa ko tong phaiya khato dongkha jam di tong man ma khaili ane but amti nang khatai ko rehearsal khai pro buine simi asu nai ma to an khatai amti ingkha amti ko wan suma tong ta Jika apro seng Jharkhand show kali mana? Amon ta je apro yak dera yang ke apro ma khaing kita se tabuk bekha tong thoka mo ma ita. Again ding tabuk future tamro client do planning want to the entertainment sector to ini tribro buma harok ni main ambition do or entertainment basis no to age share khai ke belai ang je khai men khai to mane ang totally acting tong tong acting khai tong sometimes ang siyo writing ro khayo auto ya hai ne kisam writing ro just ani personal satisfaction ni bage angke tak to acting no nuang su tong kha ante kaise khayo ang ko theater ro khai tong like katal bor no train khayo ma khari tom ta abo ki ning mane agartala de khari tom agartala khlai ro angke tabuk to film bai amo stop tong rakha Gize khaine boron ba exam ngi tong boro ko Tripura University pori tong bai angka oma haike nini agi ni je sini boro ni kerang ko thomaro phanungkha ba kamajak art ro phanungkha angka oma hai rono tui ang amalgamation khainen try khai tong ta teisa sini art bai sang aware rungnai amtita oma haya jang dunia change khai ki bane oma haya je ang je an bukhau phai mane omu khai tong angke serai rok bai bu waisu tan pang hangke khai workshop rok 10 din rok 12 din rok ni rok om hai ki khai tong ta future ro omon plan mana omon tin samung base soli thana ta tau jorote omson wan su tong maybe
खोनासंनो change मोनो बेखौ जों बर' मोनैसो every second नि change change दं dong. Right. Angke kok lam tukang selagi apa hor, angke in present tabu ke tam samurok soli jong ni process. in present at present film shoot চলে তো কাছে feature film amani shoot চলে তো director amano Loto Devarma okay Bufru rogolo nungi panai sa singabo. amo sini shoot change ro kosi tau buseng ka 1 week kosi only thangte thangte amo time nangan nukte nailegen ta bahai amo But sing audience hisabe bom hai ni na film feature films মানে bo best no ti khlaja bi se khana jaman no film kaham no expect khai mano film kaham no script kaham ang samung khai ang khud mane interest ng to poripro bang porikha ke bahut bar porikha mang puila poripro no pass hoibar poripekha then amon ula hain daily kisa ke porito okay film kaham tam no tui amo to sathoglia but kisa misa hin rimano like chin borro ni tom samung no tui no okay kisa suspense rock tong mano am haita best for traditional tong mano haita tong mano do ko kri ge bufro ko nungi mano singabo like this year last month amo to ang to this year as an actor se khai to no amo ni bagai মানে সিংবুর বিয়া সে যাবে খাকাই মান হাইতা না ফাইনাই কেতাল বেশি রব 25 2025 রব 25 rongi mano angi mana pro hingke singke obo sing YouTube ro undung manaita YouTube rogole Simon amo bang exactly Simon boro release khai jana tamke totally joto kaham structure film structure kaham hangke tekesa ok kesara masing sinai kok selaite abo kisi technical part bom hairok ni nuhurjak mokol bai bomon technical part মানে ভিডিও ni je technical part dok tabok like camera rok phone ka tabo tripura ni je sino nang je nungmani ta bom hairok selai mung tumra na technical part of nini question ang technique ang to technical part ang মানে like tabok camera rok phone ka ta মানে tese selai mung rok tura nangjak nangla bom hairok to be honest ang amsuk saimi ado but camera kaham ke to belai chau ni emotions hundi ni frame hundi joton kaham ke capture saimano ang technical part camera part of saimel liya but as an actor kaise kok sasne technical part ba ko যখন shoot খাই তো স্ক্রিন খাই তো nini camera to ya the lens बहुत sensitive जे pro lens dus kamo perform khai to honestly khai di hai amon 100% dimi apon at least 60% jora pon so ya bas ngka camera amo capture khai ki my god kaisa point mujuma ka nang je pro tabus jora je tirpro je মানে নিনি শুট চলি মানে তাও বাইকে থার্ড টাইম নাই হাইদা ও যে কতাল বাইকে ফিচার ফিল্ম অমো তো ফার্স্ট ফিচার নিনি লাইফ তাও জরা মানে কয়বার রিটেক মানা খা তাও যে জানিও মানে কাইসা পার্ট ন কয়বার রিটেক মানা ত্রিং খা হাইর তো তমলে কন্ডিশন হাই দিবা আম হাই কন্ডিশন তো তম হাইদা খাও ওইসে 3-4 বার তো বিকজ রিটেক অনলি রিটেক ও কোন থানিয়া অ্যাক্টর নি থানিয়া রিটেক ও তাম ম্যাটার খায় climate bu factor ngi mano je shoot khai chong tomo tomo sal pai rirga liya amo retake ma khaine but technical fault ngi man ni camera shake ro pon ngi thanga angkhe ni tam sing mo u frame rogo ni ne ko ro pon phairka tam sing mo sui ro pon phairirka nga phairinga amo to continuity milir na bai aro ma tong phiu ne next angle ti shoot khai pro angka amo nglia batilung thanga kai retake thanga sometimes actor ni thani mano je bo honestly bo perform khaimen liya bo ni Simon actor bo honestly khai ga de khai bo Simon ka ham ke je pro bo short ro ngom haita different factor phai tang retake bar of course normal ko mo retake ma right khoroksa artist ni thani theater ni je bahai rok na nangsung sago bo hai feel khaina মানে actor ni an bai ang wan sugo je মানে আরো ক্লাস না নাংসু হাইতা ভাই কারণ তাই হে ত্রিপুরা কংমা বেস্ট ফর হাইনো কংমা ন যে স্কিল দङ আবাইনি খাই দङ হাই দিবা খরকসা এজ এন আর্টিস্ট সিংনে থিয়েটার ni কারে তাম হাইবনো থিয়েটার ni বাহাই নাংনা নাং খরকসা আর্টিস্ট নো amani sida jawab ro sunai
nung actor saimia nung theater khaya pa nung baksa great actor ngi manu Ah, mana bo God gifted. God gifted ngi man do Ah, but kisha bo polish nang nai because God gifted bon was a talent omno botte bo ko khaina bagai kisha le polish now bo theater polish kari na kaisa training institute film ni je training proper film ni je training institute aru dekhai doesn't matter but actor ne bai theater now omola ang saimia Ah, angle nang jaw as an actor but te kaisa normal boron bagai bo theater bahut help khai ah, tangke himale tak theater no only acting to phurnya ah, actually bono discipline nan phuru ah, kobi kok sai to ang ani agi Ah. kisaban discipline khre ah. ang theater practice khai man ula anar discipline bahut khaiya mungkin ini non curious namu mani no sina ni je kono mani tabo ang jo mani no tongka om tamo sina ni Ah. om curiosity bari ro nin bokrogo ka omon bai ang man so je theater only actor ro ni bagai ba oino artist ro bagai ya जों normal je common man borok bai bu khaimang ke saw bosor waisa ro kono ni nung saksang no cinema no Right. जों saksang no cinema hangga जों tebu kaham lama himi men ba Ah. om haita om ani thoughts om ani Oh. experience ni Ang sini pada pa jadi batay. Từng sát từng được xưng tay Ah, đâu cái cho cái gì đó. Amo cái din personal life thằng này. Tahu rồi cái đừng bachelor cứ là married. of course I'm bachelor Ai, đó. Cái trong một bisu là đừng bố hay được like hay có. Trong một bisu bố hay mui được đừng bisu like hay có cái bang. samung tripuri food Tam tam rồi kawan bisu có. Jadi Iko. cara kuk mani. mia ro Ah. akaya ke mushroom akaya Muya like abo gudok rong sinai na. Hanya yes pun mana muya kan pakai. labrang tho nung mangso bai song doesn't matter mia angken paikan bang akaya Ah. ai sai temono kundur puro rozang ke to Salah sekali kerja itu. cái ini ang batimaru thogzo Ah. cái ini green veggies thogzo green vegetable ngate gasya ko to yende mukhum bisho Ah. am gasan belai favorite Boleh. angka dini tei to sini mosdeng wahan mosdeng ro mahai to common joton thogzo mahai ta angka akop thogzo ang South Indian food thogzo Ah. Đó cái pohor belai hamai bus kang ro tai sha ai jora roman ke tai sha dini film rong tai sing kok lam mak rang lai ke dai tai sini nini dugla ma entertainment je sini part kok tum da news ni kaisa part ho angge aro pai kreng phai mai belai hamai no ni nang hu je kok sino saben bagi Right. tai bus kang nini samgrok success sing nang thung bus kang salo tai bo achievement phai nang thung tai lukrok nini bising tibo sreng mung mane manang thung asu sawi no ke ma masalah sini ke belai hamai no hambai Tuh, tapi joto na itu na belai na hambai sini pantai na itu bagi nini dugla entertainment baskan solo tebo kubono bahai entertainment na gedal jak no sentui fai dai asu jor sawai no orono sini pantai mutuka ti hambai